Hej burasi, dobrodošli, a ne znam, u vlog valjda, nemam pojma. Inače sad sam na poslu i ovo fakat ne bi trebao, to jest ne bi smio radit. Ali kao što vidite, ostavili su me negdje, ne znam, nemam pojma. Znam da sam blizu Križevaca, to je sigurno, ali pojma nemam di sam. Bilo mi jako dosadno, bacam tu selfie, pišem po fejsu da ne znam di sam, nek mi neko pomogne. Palim Google Maps, ništa čovječe, signala nema, ubi Bože. Dođem kod ljudi, pokucam na vrata. Ljudi pričaju tak dobro sam da me ne pitaju jel prošao rat, jebate, kužiš. Auto. Pazi to, i to daruvarske tablice. Ne još jedan. U biti, da, ono, tu je tako, ne znam, promet, ništa. Sam gledam ko će me ovdje u šumi napasti ili nemam pojma kaj. Ali, katastrofa. Jedan savjet. Nemojte nikad ići onak raditi ovaj posao. Ne znam fakat kaj da kažem. Zato jer je tu stvar bez veze. I ne znam di sam. Pojma nemam di sam. Ali sviđa mi se ova ideja, pala mi je ideja na pamet. Da svaki dan kad budem ovak negdje u Bogu iza nogu, u Vukojebini, da bi mogu snijati vlogove, daily upload i tak dalje. Sad ne znam ako se to vama sviđa, palite like i komentiraj. O, još jedan auto, možda me ovaj povezi ako budem imao sreće, a? Kaj velite na to? Ajde, povezi me. Jebati, pas. Fakat ne znam gdje sam. Evo tabla, sam malo. Žunci. Jel neko zna gdje je to? Čeče, tabla izgleda kao da je propucana mecima. Ali dobro. Da, Mapsi su mi se, čak Google Maps mi je se otvorio nakon nekih, nakon 5 minuta i pokazuje mi da oko mene nema naselja narednih 3 km. Što je, okej, da, super. Kristijane, ti hodaj. To je to, super. Ne, fakat ne znam kaj da radim. Požalio sam dan kad sam tu došao, sam mi fali još da nađem na cestu i piše kao polje s minama, ali kako se to već kao zabranjen prolaz, nešto. Ljudi, inače radim sad za VIP, ako niste skužili, radim za VIP i dođem tu u selu, napravim 3 kuće, kaže mi ne, VIP tu nema signala, rekao dobro, nećete ga ni imati. I okrenem se i odem. Tako da sam se morao jednostavno premjestiti, a auto mi je, ne znam di mi je auto, fakat izgubio sam ga, ostavili su me tu, oni su uzeli auto i otišli. Mislim da bi bilo pametnije da su dali meni auto, zato jer tu nema smisla, ja tu ništa reći, menjam već 3 minute, a čak mi nije tak ni dosadno, ne znam. Jao, brate. Znam jednu stvar, da se više nikad neću ovdje vratiti, to je sigurno, uopće nemam, šta je ovo, fuj? Nešto u šumi bačeno. Da, ne znam ako ste vi jedni od tih ljudi, ali kako možete ostavljati pse vani, njemački ovčar hoda ulicom, gleda mene, gledam ja njega, ne mreš, bliski susret. Nemojte to raditi, molim vas. Mi obični smrtnici se bojimo pasa, pogotovo kad je veći od mene. Nema logike, to fakat nije u redu. Ne znam. Inače, ali što je najbolja stvar, nije da kritiziram ni ništa tako, nego čak i da mogu i pohvaliti. U birtijama, u ovakvim selima, su najbolje konobarice, čovječe. Dečki, kužite me. Najbolje konobarice. I to ne one konobarice, ne znam, 30-50 godina, ne. Curke 18-19 godina rade, ali su brutalno zgodne. Ja nam pojam kaj tu rade, ali dobro, nije to problem. Problem je sad što sam se ja izgubio. To je jedan veliki problem. I ne znam, ja ne znam jesam ja uopće u Hrvatskoj. Jel mi treba osobno da pređem granicu. Možda sam sad migraciju sam napravio, jebate, prešao sam Isilovac, krstio. A jebem ti mater. Aj, govna, stala u govna. Fuj. Ne znam, borazine. Nije mi strah, dapače, nije mi strah, zanimljivo je. Ali kad vidim da tu po šumama još uvijek ima fucking snijega,
onda stvarno počinjem zapitivati. Ne znam, u biti, da. Ne znam, ali kaj velite na to da počnemo, da počnemo daily upload? To sam rekao već u komentaru da bi mogao raditi, neko od vas mi je postavio pitanje zašto si prestao s YouTube-om. Nisam prestao, ide auto, može me čak i povezati. Nisam prestao snimanjem, nisam ništa, nego jednostavno nisam imao nemam vremena. Ali evo, sad se vraćam tome, igrice sam zapustio, jednostavno nemam vremena baš za igrice, tako da ću u narednih možda mjesec, dva objavljivati samo neke vlogove, možda tu i tam neka igrica, nemam pojma. Ako me pitate ali igram CSGO, još uvijek igram, pretty good sam. Gold Nova 2. Sad si ja moram praviti kao da ja čačkam po mobitelu, pišem poruke da ne ispadne da sam ono seljačina koja sebe snima. Znam kaj mislite, odjebit. Da, zašto su ljudi toliko nepristojni da me niko neće povesti? Čovječe, nigdje sam, onda ovo je nigdje zemska. Ne znam gdje sam, ne znam šta da radim. Sam znam da pričam, koja sam poludio, s mobitelom. I možda vas 50 tak pogleda ovaj video, ja ću biti sretan. Ali fakat, ne znam gdje sam, izgubio sam se. Google Maps ne pomaže ništa. Zima je jako. Ne znam, mogu se sam jedino žaliti. Ja sam ona osoba koja se na sve žali, a ne gleda ništa dobro. Ja sam fucking pesimist. Ali eto, šta se može. Do gole kože. Joj. Ne znam, petak je danas. S toplom namjerom se nadam da ću uspjeti objaviti danas ovaj video, tako da ga svi pogledate kako sam ja nesposoban, ali dobro. Jao, samo sekunde. Već sam mislio da je vidim neke kuće. To bi bilo olakšanje da odem kod nekom na kavu. Ali dobro. A ništa, burasi. Ako je vi tak negdje zaglavite nekad, pogledajte moj video bez problema. Da vas zabavim ovim putem, bar se nadam da ću uspjeti. I eto, to je bilo to za danas. Budite mi dobri. Ostavite like, po mogućnosti i komentar neki. A vi koji niste, naravno pretplatite se za zabavu. I vidimo se u sljedećem vlogu. Pozdrav!